Eh, kuri iyi dokima y'umuryango w'abibumbye nari nshatse kubereka, mwibuke ko kuri buri ntambara y'isi, nuvuga intambara ya mbere y'isi niyo yabyaye la Société des Nations, ni umuryango w'ibihugu byishyize hamwe. Uwo muryango ushyirwaho nyuma y'uko Ubudage butsinzwe intambara ya mbere y'isi, wari washyiriweho kugira ngo intambara nk'intambara ya mbere y'isi zitazongera kubaho, ariko ibyo ntabwo byabujije intambara ya kabiri y'isi kubaho. Niyo mpamvu nayo irangiye byabaye ngombwa ko bavugurura la Société des Nations, ariyo mpamvu bashyizeho la Charte des Nations Unies. Iyi Charte des Nations Unies niryo tegeko nshinga ry'umuryango w'abibumbye, ry'umuryango w'abibumbye bita l'ONU aujourd'hui, ryasinyiwe i San Francisco ku itariki 26 z'ukwezi kwa gatandatu mu 1945, inyuma y'irangirira ry'intambara n'itsindwa ry'Abadage nanone ku nshuro ya kabiri na Hitler n'Abanazi. Gusa icyo nashaka kuberekera iyi Charte des Nations Unies ni ukugira ngo nyine basobanurire ko raporo zindi zerekeranye n'u Rwanda n'uburyo n'impinduka nyinshi mu rwego rwa politiki zagenda ziba mu Rwanda n'u Burundi ndetse no mu bindi bihugu, cyane cyane ku byerekeranye n'ubwigenge bw'ibihugu, nagira ngo ntabwo mbivuga kuri ibi ngibi, nuko nagira gusa mbereke ko icyo gihe mu mwaka intambara ya mbere y'isi irangiye ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa gatandatu mu 1919 hasinywe amasezerano y'i Versailles. Ayo masezerano y'i Versailles ku bireba Afurika nyuma y'inama yabereye Berlin yigabanyaga Afurika muri rusange, niyo ibihugu byarakorejwe n'Ubudage n'ibihugu byifatanyije n'Ubudage, birimo Empire ya Turkiya, birimo Ubutaliyani, birimo Ubuyapani n'ibindi. Ibihugu byabo byaragizwe abandi bantu cyangwa se bisubizwa, nka Somalia yaragizwe yongeragizwa Ubutaliyani, hanyuma n'ibirwa bimwe byo muri Nyanja Pasifika biragizwa Ubuyapani. Ariko muri rusange Ubudage bwambuwe, hanyuma Afurika y'Epfo intuza Namibia yitwaga Afurika y'Amajyepfo y'Iburengerazuba iragizwa Afurika y'Epfo, hanyuma za Togo, Cameroon bigabanyamo kabiri, igice kimwe gihabwa Abongereza, ikindi kiragizwa Abafaransa. Icyo gihe rero umuryango mpuzamahanga wavuye mu masezerano yabereye Versailles nyuma y'intambara ya mbere y'isi mu Gifaransa la Société des Nations, bakunze kwita amagambo ahinahinnye SDN. Iyi ntambara rero ya kabiri y'isi irangiye mu 1945, uwo muryango waravuguruwe uhinduka Organisation des Nations Unies, ari ONU mu Gifaransa. Icyo gihe rero na ya komisiyo twabonye yakurikiranaga bya bihugu byaragijwe ibihugu byatsinze intambara ya mbere y'isi yarahindutse, aho kugira ngo yitwe la Commission des Mandats ihita ihinduka la Commission de Tutelle. Nicyo nari imberekeye iyi charte, mbonera no kuvuga ngo abatsinze intambara noneho ya kabiri y'isi, nubwo nta badatandukanye cyane n'intambara ya mbere, nuko muraza kubona muri raporo ndibuze kubereka aho noneho ibyo abantu bavuga. Murabona ko muri raporo za mbere bashimaga Ububiligi bavuga ko butera imbere. Guhera mu mwaka w'1945 iyi komisiyo ishinzwe ibihugu iby'indagizo izatangira isure bya bihugu, itange n'amabwiriza y'ibigomba gukorwa, ndetse itangire inabwire Ububiligi ko hari aho ibintu budakora neza, ariko ibyo turabireba muri raporo zikurikiraho.